وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga uripnu Allah, mga luksami nagu mga pagariyami, mga bubayami, mga watami. Giiso kalalayaman tanu oras ay nisenggay tanu kuman pitugoy itanu mitimu-timu udinap kalimud tanuron sa ay akap kalimud tanu nagyang kuto makapantag ko itanu kapang nalasi sa giyang kaiya agama tanu agama Islam. Itanu timu-timu sa makapantag sa ikasuso at wallah subhanahu wa ta'ala, makapantag sa kapapanaguntaman itanu o kapke dairi ko mga andang sabutatanu si ko agama tanu agama Islam. Yena pada ko mga kadilimuda kebubayan wallah nagu kalilimuda lalayong imbisita mga malaikat kagya ipripurtiran si ikwallah agyang kutuwa di itanuron na gulaulaan uli nagyang kutuwa galbak di itanu timu-timuan makapantag si ikwallah agyang kaiya mapunto kauras tanu na ayay niya mapipikir tanu magantano sa usayan na yang kaiya al-khushu' fi salah ayama nanian nagyang kutuwa kapa nanangkupan si ikusambayang yang kutuwa kapa nanangkupan ko sambayang kagya yang kaiya kapanan kupan ko sambayang na isay niya kasabapan ko kapterima wallah ko mga sambayang tan na isay niya kasabapan sa di ikatugumpia o uripan di niya nakatugumpia si isa giyang kaiya dunia nagugiyang kutuwa kapasyan si isa alungan amori nagu pada ikop ke sabapan ko kap ke paruliaw tau si ko surga laboro nagyang kutuwa pinakamapuro apang katan si ko surga agyanan so surga apambetuan sa ayama nanian na firdaus. Wallahu ta'ala na piteruyan tigyan naman ay qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sebenarnya wallah amia kaapas nagumitugumpia miyakas lang sa maliwanag sumia maratiya alladhina hum fi salatihim khashi'un asiran to nasiran nasusambayangiran na diisiranon mananangkupan ayama ananian na
gisiran mananang kupan ku sambayangiran. Si sagiang kutua ki aluyasan wallah, si sagiang kanan mga sipatiran adi isiran mananang kupan ku sambayang sumasang ko pasiran si sagiang kutua sambayangiran na ayap ya kaurianun wallah inaluinian abalasiran nagyang kutua katuruyan atiyan manai ulaika humul warithun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Siran manating manai wallah nasiran ipema kawaris, siran imanga waris alladina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Asiran supema kawaris ko surga apem betuan sa firdaus, asiran narun siran makakakal sadayun. Aya mana na giyang kutua mga tao isiran mananang kupan ko mga sambayangiran sumasangkop siran si ikwallah si isa giyang kutua kititindiginiran ko sambayangiran na aya imbalas kiran wallah na kewarisan niran su surga aginan su jannatul firdaus imbalas kiran wallah sabab si sagiang kutua kaya pananang kupaniran si ikwaya maknanian na sambayangiran. Peter Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala makapantang sagiang kutua kaya turun wallah ati manai wallah alladina hum fi salatihim khashi'un alladina hum fi salatihim khashi'un. Sirano tuna sirano nasi ku mga sambayangiran nagisiran mananang kupan. Inu sayayai Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala sa tigian kana khushu'uhum fi qulubihim faghaddu bidhalika absarahum wa khafadu lidhalika al-janah. Ayamanan yan nagyang kutwadiran kapananang kupan na si matatago ko mga pusuiran namin isabap ro akiageng ginairan uri na kinibubaaniran ko mga pangileleniran nagugyang kutwa kini bubaaniran waya maanan yan na mga guwagwiran kaya pangalim bubaaniran ko mga guwagwiran. Ayamana nagyang kutwa tao na andun ni kapananang kupanian ko sambayangian nagyang kutua pangilelenian na kibuba uri na ayamaanan yan na kagenggenian agyang kutua pangilelenian na kepukasian si sagyang kutua antuna ini bana kapupagilya si sagyang kutua haram na kebabasan uri na pakabuba agyang kutua guguiran udi na makapengalim bebaan siran si sagyang kutua ayam ananian na gugui ginan isabab apitero Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala at-tigir manai allaqallahu falahal musallin bil khushu'i fi salatihim. Ayam ananian na ini tumpuk wallah udi na ini sangkut wallah so kaptegumpia o mga barasambayang si ikwaya maananian nakapananang kupan kumu mga sambayangiran uli nakapananang kupan si iku sambayangiran fadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahlil falah. Namiyakan guna nakwanan atigu Ibnul Qayyim sa sadin sa tao adi mananang kupan ku sambayangian na kana ba pada ku mga tao ayam ananian na mitu tagumpia kana ba pada ku mga tao ayam ananian na mitu tagumpia si sagyang kaya dunia nagu mitu tagumpia si sa alungan amori gianan giyang kaya kapananang kupan ku sambayang na ayam ana ini nagyang kutua kalalendag o puso nagu giyang kutua katutak na iyan
nagu giang kutwa kaplemak agiang kutwa ya maknanian na puso. Ay sabab nakagiang kaya puso na andun ni kalamakian. Nagu andun ni ikalandag agiang kaya puso na miyunuton subudan na aya maknanian na ayak kadugin ubadan udi nagiang kutwa mga lawas udi na anggota nagiang kutwa mapapadalam kuwaya maknanian na puso. Giyo tu isabab apitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukiya pakatitanian ku Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu atigian manai pitur Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Aya maknanya na pitur Nabi sallallahu alaihi wasallam tanu dan tigian kamataan aaden amapa pada lemak kulawas asa kamas asapo idza salahat ay gira ami tegumpia salahal jasadu kullu na mitegumpia sulawas langun wa idza fasadat fasadal jasadu kullu na igirap man amiya binasa na miya binasa sulawas langun ala wahyil qalb tanudan ati Rasulullah kasakanian supusu. Aya mana nagiang kaya puso na andun ni katugumpianian nami tugumpia sulangun uanggota na andun ni kabinasanian nami binasa sulangun uanggota nagianan isabab asukapananang kupan aku sambayang na amay kamaadnanan kutaw nami tugumpia sakanian aya sabab nakaya aya kun amap mamana agiang kutwa di ikapananang kupan utaw sisagiang kutwa sambayangian na penendeg agiang kutwa pusuyan nagu pelamak agiang kutwa pusuyan nagu yang maananian na antuna ini bana tetakna agiang kutwa pusu tetakna agiang kutwa pusu. Gitu sebab asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na uman sakanian sembayangan adinian teron si isagiang kutwa masa adinian kasembayang khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Diterunu Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagiang kutwa masa adinian kasembayang atina khasha'a laka sam'i aya makna niyan nas miyananang kupan raka so pamamakin ganakan wa basari nagu suaya makna niyan napangilelenakan wa mukhi nagu suot takakan wa azami nagu suaya makna niyan natulanakan wa asabi nagu su aya makna niyan na ugatakan. Ginan isabab mangurip wallah aya makna niyan nasukapananang kupan na isaanan ay petugumpiaw uripan kudi niya nakapagintaw si sagiang kaya dunia nagu isanan aka kekawita o uripan si ikwaya makna niyan na kakabalo niyan apa kawaris sa kaniyan kuaya makna niyan na surga wallah agianan su jannatul firdaus gianan su jannatul firdaus. Gianan isabab mangurip no Allah miya kay salungan na miya panutul o Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu apitiruyan guanya tigian na sa kami na kikaw untud kami ang tigian na si ikudanga o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kumiya kaysa tigian na alungan na suwat tigian na sunabi sallallahu alaihi wasallam na minilay sa kaniyang si isa langit uriyan niyan na pitiruyan atigian hada awanul ilmi an yurfa giana natigian manai ipananagu ay o ilmu si sagiang kutwa kakeda ilmu ayam ananian na ipur wallah su ilmu nakeda si sagiang kaiyaliaw o kalupaan namiatir agiang kutwa isa amamah apa di mga ansar atigian manai aya ipun betul sagiang kutwa mama na gitu so Ziyad ibnu Labid tigian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina ayurfa'ul ilm ya Rasulullah upama tigian na keda su ilmu udina ipur wallah su ilmu ya Rasulullah wa fina kitabullah asisir kami tigian sisir ketan wa tigian su kitab wallah
wa qad 'allamnahu auladana wa nisa'ana asabnar aini pamangendu tanu su kitab Allah si ku mga watatanu nagu su mga karumatanu mga bubayr katanu na ayam yatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina in kuntu la adhunnuka min afqahi ahli al-Madinah ayat natigina katawi kuruna tigin manai na saka tigin manai na pada si kuda alawanian amala isabu to mga tao si sa Madinah urian yan na inaluinian agyang kutwa kada degan umanga tao api yang mamagan sa kitab aginan sa mga Kristiyan agus sa mga Yahudi asiran na sisikiran agyang kutwa kitab wallah urian yan na miya binasasiran nagyuto isabab amiya kay sa anungan na su Jubair bin Nufair su Jubair bin Nufair na miya kay sa anungan namin ito na iyan su Shaddad ibn Aus si kuya makna niya na din yan sumbayangan na piyano tulianon agyang kaya hadis miya kapon ko Auf ibn Malik na ayam miya tiru Shaddad na tigyan na sadaka Auf benar na tigyan o Auf urian yan na pitiru yan fahal tadri ma raf'ul ilm ino at tigyan na katawan ka o anto na ikakipuro o ilmo kakadaw ilmo na tigyan miyatiru yan at tigyan na pitiru akan la adri dia kena tigyan na katawan qala dhahabu aw'iyatihi ayat tigyan kakada at tigyan o ilmo nagyang kutwa kakada o pananagui ko ilmo aginan sa mga ulama qala wa hal tadri ayul ilmi awwalu an yurfa napitiru yan man ino katawan ka o anto na ilmo ipagampaganay ipuru wallah na ayam yatiru akna tigyan la adri dia kena tigyan katawan na ayapitiru yan na al-khushu' hatta la takada tara khashi'an ayat tigyan na apagampaganay ay puro ilmo akada naswaya makna niya na khushu' kapananangkupan sa taman sa dad na tigyan akilain ka ayam makna niya na tao ad imananangkupan si wallah subhanahu wa ta'ala dinan mga uripon Allah kailangan agyang kaya kapananangkupan si kusambayang kapananangkupan ku Allah si kuya maana niyan na sambayang ay sabab na andin ikasambayang utaw andin ikitindig utaw sa agyang kutwa sambayang yan kukap sembayang yan si isa masjid udi na si ikop sembayangan yan napakaw mo nagyang kutwa mga waswas mga budiok yang kutwa ayamanan yan na pimberang apa kabalam ba na si iku mga pamikiran makapantag si iku dunia fama yas'uru illa wa qad intahal imam min salatihi na dadin akagdam utaw edung tanah ayah bu kitu kau utaw na miya kapasad tu imam si sagyang kutwa di niya nakasembayang ayamanan yan na maada agyang kutwa pamikiran utaw maada agyang kutwa ayamanan yan na pamikiran utaw si sagyang kutwa masa akititindig niya na si sagyang kutwa sambayang yan si sagyang kutwa masa kititindig niya na si sagyang kutwa sambayang yan na ayamanan yan na maada agyang kutwa pamikiran yan na di niya na magagdam agyang kutwa kititindig niya na si ikusambayang yan sa taman sa ayamanan yan na ayam ukitukaw niyan na miya kapasada agyang kutwa imam si sagyang kutwa di iniyan kasambayang dahil man ito ayamanan yan na giyang kaya kalilid kulitan o kasambayang na ayad na kalilidun na maadaw na giyang kutwa kapananangkupan si ikwallah maadaw na giyang kutwa kapananangkupan si sagyang kutwa masa adi kasambayang o uman isa kaandid ni kitindig no tao sagyang kutwa sambayang yan na ayad na akalilid na ayang maanan yan na ayad apapakasulod ko pamikiran no tao na giyang kutwa di ikapapasyo o pamikiran yan si sagyang kaya intayra a dunia andid ni kitindig no tao ko sambayang yan nagyatanudan yan nagyang kutwa kialipatan yan andid ni kitindig no tao ko sambayang yan
na aya makna niyan na miyatutan niyan agiang kutuwa kelaban niyan ako mababa sa alungan lani manuto aya makna niyan nagiang kaya sambayang na amay kamada unagiang kutuwa kapananang kupanasi wallah na pembenuy agiang kutuwa sambayang aya makna niyan na giang kutuwa tau adi sambayang nada aku konsitritian si cagiang kutuwa ini nakasambayang aya makna niyan na giang kutuwa pamikiran niyan na diisukan niyan pepasyo si sagiang kaya intay ra dunia gitu sabab miyatur Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala atigina salatun bila khusyu' wala hudur kabadanin mayyitin la ruha fihi suat tigin susambayang ada abaw na kapananangkupan nagudirun makadadarpa so pamikiran na lagi datigin ubadan ama atay ada aniawanian lagi datigin ubadan ama atay ada abanian niawa naginan isabab mangurip wallah asama nutun lagi ang kutwa sambayang tanong na amay ka aya maananian naditano mi pananangkupan na si ikwallah uli na maadaw nagiang kutwa mga pamikiran tanuna miyakas sa ibarat si sagiang kutwa lawas aaya maana niya na daan yawan yan ama atay sa kaniyan dito isaba pamiyatir usabagi ko mga ulama at tigiran manay inna rajulaini la yakunani fi salati wa inna ma bainahuma kama baina as-samai wal ard mata na tigian aso dua kataw amama amagu ubay si isagiang kutwa dira nakasimbayang na aya pagletaran na lagi din upagletan ulangit ang sulupa aya makna niya na makapag-awatasiran si isagiang kutwa masa dira nakasimbayang minsan pa na makapag-ubay agiang kutwa lawasiran kanda deketasiran sagiang kutwa dira nakasimbayang na lagi waya pagletaniran na lagi upagletan ulangit ang sulupa ngayon nakagigiang kaya isa mama na ititindigi na agiang kutwa sambayangian na di niya napagitong agiang kutwa kelabanian di niya napagitong agiang kutwa mapwesanian nagiang kaya mamu isa mama at tumitindig ko sambayangian na aya akat titindigi na ko sambayangian na aya maananian na di mananang ko panak wallah ititindigi na agiang kutwa sambayangian aya makna niya na sumasang ko sa kaniyan si ikwallah nagyutoy kaya tiro no mga ulama aya pagletan agiang kutwa dua kataw amama amagubay si sagiang kutwa di ila nakasumbayang na lagi di upagletan o langit ang sulupa gyutoy sabab agiang kutwa kititindig no manisa ko sambayangiran sagiang kutwa masa katitindigiran nan bida-bida agiang kutwa keparuli umanisa abalas bida-bida agiang kutwa keparuliran abalas aya sabab nakagigiang kaya isa na ititindigian na susambayangian na di mananang kupanasik wallah giang kaya mamu isa na ititindigian na susambayangian na matatambang agiang kutwa pamikiran yan si ikwaya makna niyan na makapantag si ikudunya nagyutoy sabab ang bida-bida agiang kutwa keparuli mga tao ang mga barasambayang si ikwaya makna niyan na balas wanto ni iba na sambayangiran si sagiang kutwa masa akia sambayangiran gitu sabab amia katiten nya panutun sa hadis amia katiten ko Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu apitru iyan pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha miyatur Nabi sallallahu alaihi wasallam mata na tingina asumama nasagiang kutwa kia pasada niya na kusambayangian aya makna niya na penggenat sa kanyan si isagiang kutwa kia sambayangian wa ma kutiba lahu nada amini surat aya makna niya na balas agiang kutwa kia sambayangian arumwar ku ika 10 begi ku sambayangian ika 10 begi ku sambayangian ika 8 begi ku sambayangian ika 7 begi ku sambayangian
ika 6 bagi ku sambayangian, ika 5 bagi ku sambayangian, ika 4 bagi ku sambayangian, ika 3 bagi ku sambayangian, sabagi ku aya maknanian na sambayangian. Ginan aya maknanian na mga balas sagiang kutwa sambayang uman isa. Aya maknanian na sumasana sutaw sagiang kutwa kaya sambayangian na aya maknanian na mala akakwanian abalas takin wabiska aya buah keparulinian kubalasian na giang kutwa ika 10 bagi kubalas aya maknanian na sambayangian. So aya maknanian na kababaloy utaw adi mananang kupan ko sambayang nagyang kutwa kapupananang kupanian ko sambayangian na si iyo to mituman kuya maananian na puso yan. Si iyo to ay maananian na di ituman na si sagyang kutwa puso yan. Igira man utwa sutaw na di mananang kupan si sagyang kutwa sambayangian na mitugumpia agyang kutwa puso yan. Nagukubaloy isu sambayangian at tihayaw matanian. Tungan ay pagbibayaan niya. Niya kay chalungan na Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatiru yan. Kung kaya pakatitiyan na yan kung Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu at tigiyan man ay hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa' wat-tayyib wa an-nisa' wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi as-salah. Ayamanan yan na piyaki kabubayaan rakan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku dunia sudua. Ayama na niya na kiyabubayaan rakan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku dunia sudua. Sumanga bai aku suaya makna niya na ika kamutan. Wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Nagu miyabalu yatigin manai atihayaw mataku. Eka pipia agina wakwat tigin manai susambayang. Miyabaluy eka pipia agina wakwat tigin manai susambayang. Gitu isabab ay gira apakah pagbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Bilal radhiyallahu ta'ala anhu na ayat itirun Rasulullah na tigian akum ya Bilal fa'arihna bis salah tindig ka tigian hay Bilal na baluyang kasusambayang aayami idedeke ayam maknanian na pakadeke kami ka tigu Rasulullah sanggulalan kuaya maknanian na sambayang pakadeke kami ka atigu Rasulullah anggulalan ku sambayang aginan suaya maknanian na kapegbang Rasulullah kapegbang Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Leni mana tu bialoy o Nabi sallallahu alaihi wasallam aya deke utau nagi yang kutwa sambayangnya. Aya mi deke utau nagi yang kutwa sambayangnya. Aya gitu mamui aya maknanian na aba benu agi yang kutwa sambayang aya maknanian na tatarimaan agi yang kutwa antuna ibana kaba beli utau adi sekanian mananang kupan si wallah subhanahu wa ta'ala. Pepenanang kupan sekanian si wallah subhanahu wa ta'ala. Ginan isabab ini panganda orang katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi ang kutwa kapananang kupan ko sambayang kauba kalu na lumandag sa mga puso tanong nagutari maan wallah agi ang kutwa ay makna niya na mga sambayang tan. Tari maan wallah agi ang kutwa mga sambayang tan. Kadakalan nagyang kutwa sambayang yan na mapipiligro. Agyang kutwa sambayang yan ginan ikadakalan siya rakutan. Ayam makna niya na mapipiligro sa sambayang yan ay sabab na maadaw nagyang kutwa kapananang kupan si ikwallah. Kaya kita buta-buha nagyang kaya ayam makna niya na sambayang tanong. Abarajuma aya kadakalan na ipatindig sa sambayang nagumiraw su imam aistaw para perpangkano ko sa apio te kena kano sa iyang kutwa masa ayam ananian na kapsa apio na umani isa na ayam ananian na si di pagurad-urad chawli urian umani isa na si di pagurad-urad chawlian na anda man ay kakad na iyang kutwa khusyo yang kutwa kapananang kupan si wallah si kusambayang
amai ka ayat ipagura-duradan na giyang kutwa murya sa apa. Anda di kapakatin di imam na ayamanan niyan nababudi pananalo sa ayamanan niyan na pesa giyang kaya paganay asa apa. Nelen man batanu kali dipati giyang kutwa katuru Nabi sallallahu alaihi wasallam at giyan manai inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saffil awwal matanas wallah aku mga malaikat yan na pasalawatan niran suwaya makna niyan na kika sa apa ko paganay asapa na ileni mananan ay di pagurad-uradan na anta imakasap saurian asapa kagi ayat ipagurad-uradan na anta imarani si isapay tao kagi andit ni kapakasalam o imam na mini itong saliw ino to na kagi maada kusambayang agyang kutwa khuso kapananangkupan maada kusambayang agyang kutwa kapananangkupan nami ada agyang kutwa kababalay usambayang agyu tuwi ididiki utaw miada agyang kutwa kababalay usambayang agyu tu itihayaw mata waya makna niya namiyara tiyaya kasubra sa tataluan saliw subra sa tataluan saliw nasi ku mga Arab na andad ni kapakatin di imam kakematan na uman isa na miyagurad-urad ci kupagani asap uman isa na andad ni kapagbangiron na uman isa na initar diyan suwaya mana niya nagalbakian na miyaga bedas na sumiyang sa masjid na misimbayang sa sunat ako kapakasudian sa masjid na miyamatiya sa Quran na si inpugunto do si kupagani asapa kagigiyang kutwa kapagurad-urad ci kubalas kapag urad-urad kuwaya makna niyan nabalas nasagiyang kaya masatan nasabab kuwaya makna niyan na miyada so khuso miyada so kapananang kupan kuwaya makna niyan na sambayang na mimbuli so tao adi sa kanyan sambayang na makasilam sa kanyan na di niya nakatawan udi na sesangka sa kanyan ayap kepikiran nanto na mga di miya karuku ako anto na mga di miya lima karakata kaya sembayang anak ano pata karakato pira karakata sesangka sa kanyan ayah sabab nakagigiyang kutwa ini nakasembayang na ayah maanan yan na maadaw nagiyang kutwa kapananang kupan si iku Allah subhanahu wa ta'ala maadaw so kapananang kupan lagi na ni sabab mangurip no Allah kailangan siya nakatanong so kapananang kupan ako sambayang kailangan na dito mananang kupan si iku Allah ayam ya tero dirun tero nasudi ka pananang kupan o mga sahabag ni kudira nakasembayang na upama kapagibaratan sa kapanguyag na pagpakawiyag sa bibi ayam ananiya na maatay nasira ka tanong na susambayang at tanong na pagpakapatay sa bibiyag ayam ananiya na leni man agyang kaya miya suwatan sabab sa giyang kutwa kaya darah katanwa giyang kutwa kapananang kupan naketun kasutaw sa dis kanyan isembayang na lagi dupupuno kato kaamano ko ha diketay patakarakat na isa ka minutos na miya pasad ano na yung sabab nakaya lagi dutataluan saliw na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakatiru iyan at tigyan na ayamanan yan na bilu ya tigin mana iya aya atiho ya mataku aika pipia ginawa ko tigin na susambaya sira katanong na tanto tanwa bubukalan sa mga sambayang tanto tanwa bubukalan sa mga sambayang naginan isabab aya mga ukit ati sa mga ukit apa kau prakatanong si iku kapananang kupan tanong ko sambayang gulawlaan tan wagi ang kaya mga ukit asar kang gulawlaan tan wagi ang kaya mga ukit na mapanggalabak tan wagi ang kutwa kapananang kupan si iku sambayang ay paganiron na an yastahdira al-muslim azamat al-bari subhanahu wa ta'ala wa annahu waqifun bayna yaday jabbari samawati wal ard ayakun akapakapananang kupan utaw ko sambayang na paganiron na aya pipikir no tao na madada nga iyan sukad na niya aya pipikir no tao
Nagyang kutwa katitindigian na si sa kanian tumitindig si sa hadapan ukad na niyan. Giyang kutwa na akatitindig ka, na aya akatitindig ka na tumitindig ka si sa hadapan wallah. Sa giyang kutwa kapembetian kasi sa giyang kutwa suratul Fatiha na di ka numbitira iya gusukan na naka. Di ka numbitira iya gusukan na naka. Giyanan ipaganay apakaw guprakatano ko kapunanang kupantano ko sambayang. Tindig tano ko sambayang tano na aya pipikiran tano na wallah na aya maanan yan na madadanga tano wallah na tumitindig tano si isa hadapan yan si ko kasasanguran yan na sumasangon aya maanan yan na tumitindig tano ron udi na aya maanan yan na pikiran tano agiyang kutwa kala wallah aya pikiran tano nagyang kutwa kala wallah apa simbaan tano si sagyang kutwa masa di tano kasimbayang aya katiru Allah natigmana iwallah wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabattuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun dairan selaanak wallah sutitwa qalayan wal ardu jami'an qabattuhu yawmal qiyamah nasulangun ulupatik wallah na kemesenak na tigwallah si isa alungan amawri kemesenak na tigwallah si isa alungan amawri was samawati matwiyatun biyamini na sumanga langit na pelep-pelepetan udi na pelep-pelepiin si iku kawanan wallah subhanahu wa ta'ala miya suti-suti sekanian nagumapuro si iku nganin aipesakutwiran si iku wallah lani mana tu si makamatan usalong nga na mauri nagyang kaya langit agusunupa na kumusuna iwallah palapi na iwallah si isagyang kutwa masa kapakamatan si salungan amori nagyuto sabab apadanan ako kapagagawallah padanan ako kala wallah nagyuto si kumasakap simbayang tanong na aya pikiran tano nagyang kutwa kala wallah nagu aya pikiran tano nagyang kutwa katitindig tano na si tano tumitindig si ko hadapan wallah subhanahu wa ta'ala ikadua apa kau guprakatano ko kapananang ko panasi ko wallah na an yanzura al muslim ila mawdi'i as-sujud wala yaltafitu fi salatihi aya ko na pa kau guprakatano kumasa di tanu kasembayang saka pa kapunanang kupantanok wallah na aya pagilain o muslim kung niya nakasembayang na sumbeta dan yan ako benangyan sagyang kutwa masa kasujudian gianan pakaguprakatan igira di tanu di sembayang na aya pagilain tano nagyang kutwa betadan tano ko benang tano ko kapsembayang tano kasujudi tano kagito ko ni isa apa kau prakatano ko sambayang tanong ko kapakapunanang ko pantanok wallah nagudi tano paningidingin di tano panirisiri sagyang ko to masakay iletan ko betadan tano ko benang tano miya panutul sa hadis miya panutul Abu Dar apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam tigina la yazalu Allahu muqbilan ala al-abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu di kun mapipinda aswallah na sumasangor udi natatarimaan yan sa sanguran yan agyang kutwa uripen si iku masa adiniya nakasembayang si iku yang maanan yan adiniya nakapeningidigin fa idza sarafa wajhahu na anden ikidingilan yan si sagyang kutwa parasyan ating manay Rasulullah in sarafa anhu na tilikudan sa kaniyan wallah subhanahu wa ta'ala tilikudan sa kaniyan wallah isagyang kutwa masa din yan kasembayang ginan ipakaguprakatan ayamana na si sagyang kutwa masa di tanu kasembayang na ayabu ay ilayin tanu na giyang kutwa darpa asujudan tanu giyang kutwa sujudan tanu ika talo apakaw guprakatano ko kapananang ko panakusambayang na tadabburul Quran wal adhkar allati yaquluha fi salati
aya makna na sokon sudi ikang geda-geda nagudi ka perguruguda si iku Quran nagugiang kutwa ka pepematia si iku pepematian ko mga sambayan gina ko ni papakaw ko prakatano ko aya makna niyan na kapananang ko pa na ko sambayang aya pitir wallah natigina afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha bayran di penggeda-geda sa Quran anta akas sumanga pusuiran nandudun sumanga kan di dunian sumanga pusuiran nandudun suka mga kan di dunian gitu sebab aso di ikang geda-geda muslim di ka perguruda muslim si ku Quran nagusuaya makna niyan nadi niya nakaperguruda si ku mga dua niyan pepematian niya naku kasusujudian nagusu karurukuyan nagusu mga salakausan pepematian aku sambayang naginan ida alawanian aya makna niyan na pakasugu ko puso waya makna niyan na kapenanang kupanian si ku Allah subhanahu wa ta'ala ikapat apa kau gu prakatano ko kapananang kupan ko sambayang na zikrul mauti fis salah so kata tadmi ko kapatay kumasa adi ka sembayang utaw yang kutwa masa adi ka sembayang utaw na tatadmi niyan so kapatay kami adnu na yang kutwa kapananang kupan ko ya makna niyan na sambayang biatir Nabi sallallahu alaihi wasallam aya makna niyan na adna sa katawa mama amia kataning maku Rasulullah mia kataning masih ko aya makna niyan na Sa'ad bin Bakar mia kataning masih ko Sa'ad bin Bakar apitero nagi ang kutwa mama atigina wa idni fi nafsi yarhamukallah aya makna niyan na pangusiati akong kau dina pamangetumaing ka aginawaku atigian panganintay kanimo ka wallah na aya pitero iyan atigina idza anta sallaita fasalli salata muwaddi'in ay gira sa katigin na gira mi sembayang ka na aya makna niyan na sembayang ka sa kasembayang akapangudasan aya makna niyan na yang kutwa ka sembayang ka na aya pipikiran ka na giuti muri-puria sembayang ka kapetay ka giuti makna nah ikanem apa kau gu perkatano ko kapananang ko pan ko sambayang na an yuhayyi al musalli nafsahu fala yusalli wa huwa haqinun wala bi hadrati ta'am aya makna niyan na kailangan na sutaw na riparadu sa kaniyan ko sambayang yan kari riparadu niyan so sambayang yan uba sambayang sutaw aya makna niyan na adna magagedam yan si ikutian yan bakasong sa desil udi na pakatiti aya makna niyan na magdaman ano taw nadaan sa kaniyan na sumsa desil udi nadaan sa kaniyan aya makna niyan na titi naguuba sambayang sutaw ama anat agyang kutwa panganang agi ihira mi sembayang sutaw aya makna niyan na adna magagedam yan sa tianian gumagaro ko tatianian na pepaka disturburuno to kumasa dinyan ka sembayang di sekanian maka penanang ko pan ko sambayang yan agi mapipikirin agi ang kutwa magagedam yan lagi do tumamusuaya makna niyan na taw adi sembayang gira man to maanat so panganangkan gira man to anden ikian to panganangkan na ya makna niya na miya kapangin takbir sutaw na aya mapipikir utaw na giyang kutwa ka kap kebawanian udi na giyang kutwa kay inamanian sa giyang kutwa panganangkan gitu sabab ini hitunganan mga ulama sa makro so kasembayang si ikutaw aya makna niya na adna magdamian si ikutianian nagumakro so kasembayang utaw aya makna niya na mianat agyang kutwa panganangkan yan ikanem apa kau guputaw ko kapenanang ko panian ko sambayang na mujahadatun nafsi fil khusyu giyang kutwa kapetegla ko ginawa udi na giyang kutwa kipetuludin kapepenagun tamani si ko ginawa waya makna niya na kapakapananang ko panian si ko sambayang niya kadagdag na giyang kaiya aya makna niya na kapepenanang ko pa na si ko sambayang giyang kutwa kapetegil nuno ko ginawa ugid na aya katiru Allah na tingin na walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha lama'al muhsinin. Matana susilanu tu ati wallah amiana guntaman mira sarasai sama kapan tagar kami na mata na pengguna na unami sakanya dan nating mana iwallah si kumangana nami wa innallaha lama'al muhsinin nagumata na aswallah na titu pedian sumangat tawa mi pipia ay mana na amay kalalayunan tanu adi tanu kapan naguntamani kumanga ginawatan sa kapan kupan tanu si ikwallah na pagugupan tanu wallah nagu pelebul-lebudun rakatan untuk wallah nagu pengguna na untanurun wallah subhanahu wa ta'ala. Nah ginan mangurip nu Allah ay makna niyan na kailangan apkitigil tanu kumaga ginawa tanu agi ang kutwa kapan nang kupan ko ay makna niyan na antunay ni bana sambayang tanu yang kutwa di tanurun kapan nang kupan si wallah subhanahu wa ta'ala. Nah ikapito apa kau guprakatano ko kapananang ko pa na kusambayang na istihdaru thawabil mutarattabu ala al-khusyu' yang kutwa kapipikiraw tau kubalas ay imbalas utaw si ay imbalas wallah utaw waya makna niya nakiya pananang ko pa niya na kusambayang yang kutwa katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya pa katitenian ko Uthman radhiyallahu ta'ala anhu atiyan ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullahu. Datigin a muslim datigin ataw a muslim ama kaumaun susambayang udi narautan sa kanian awak tua paralo fayuhsinu wudu'aha api-apian yan su abdasian wa khusu'aha agusudi ini na kapananang ko panasik wallah wa ruku'aha agusu karurukuyan inuntana pa kalalasuto ko miyauna amang aducanian malam yu'ti kabiratan sa ayam maknanian na asar ka di sa kanian makasugug sa maladuca wa dhalika ad-dahra kullahu dagyutus waya maknanian na tanday umiyaka saragun ayam maknanian na sulucanian ako saragun na palalas nun wallah amay kapiyapian yan agyang kutwa ayam maknanian na abdasian piyapian yan sudi niya nakapananang upanak wallah piyapian yan agyang kutwa karuruku yan si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ilan yung mananan mga urip no Allah agyang kanan ayam maknanian na ato na iba na di ka pananang kupan ko sambayang giyang kanan abalas kuwaya makna niyan na di ka pananang kupan ko sambayang so Nabi sallallahu alaihi wasallam na igidadis kaniyan sambayang na pagpakataga na aluyan sa giyang kutwa masa di niya nakasambayang sabab ko di niya nakapananang kupan ko Allah lagi din mamuso Abu Bakar igidadis kaniyan sambayang na aya makna niyan na pagpumakasugod sa kaniyan sa giyang kutwa katitindigyan ako sambayang yan na mga karinaw to sa ayam makna niyan na di imana nang kupan sutaw kuwaya makna niyan na sambayang yan ira man utwa sa ka na misambayang ka na ino ka pan makasugod ino pan makataga na alo ka si sagyang kutwa masa di ka kasambayang kakarinaw to sa susambayang ka nan dudu na agyang kutwa ka pananang kupan si ikwallah ira miya ka guro kagyang kutwa mata di nung padagyang kutwa kang gura-gura ko ay madakli gila ko na piyaw di pa kagura ko na di gura-gura ko ha si ko sambayan laboro ni gila ulan-ulan Ramadan adi indua so manisa si ikwitir di indua ka pikuno to manisa adi isesege-sege dagyang kutwa imam ha para bumapakagura ko yan sa mga tao lagyang kanan lagi danan mangurip no Allah na kadambaanan pada sa khusyu kanabanan pa sa khusyu kanabanan pa sa kapananang kupanak wallah ako pa kaya mapadanan si ikuli ka pagisuwi-suwa si kusambayang aapi ako na ba kapagpakaguro ko na di ka di susigad-sigad kapa kay pa na amabatalian suwaya makna niya na sambayang yaginan mangurip ni wallah yaya makna niyan na kailangan sila katanwa giyang kutwa di tanu kapananang kupanak wallah kumasa di tanu kasambayang وهذا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.